nongere mbifurize kumererwa neza mwebwe mwese mukunda video zacu cyane cyane amakuru y'imikino tugenda tubagezaho ni kuri Ndayisaba Leonidas TV. Nongera kubakangurira gukora subscribe ndetse mugasharinga video zacu kugira ngo n'abandi bazirebe. Na amakuru y'imikino rero tubagezaho cyane cyane iyo mu Rwanda. Mu gihe cy'ibyumweru bibiri amakipe yahawe cyo kwiyubaka kugira ngo shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda itangire igomba gukinwa nayo mu gihe gito cyane. Amakipe yo mu itsinda rya kabiri twavuga ko ariyo yatitije abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda ku isoko ryo kugura abakinnyi. Aha twavuga cyane Rayon Sport yongeye no kugaruka mu ruhando rw'amakipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona nyuma yo kongeramo abakinnyi babiri. Tujya dukunda kuvuga ko ikipe ishobora kugura abakinnyi benshi ariko bakaba bingwiza murongo, nyamara yaguze bake bakaba abakinnyi beza. Ikipe ikaba ishobora kugura umukinnyi umwe akaba ruti yaguze ikipe yaguze abakinnyi batandatu cyangwa se barindwi bitewe n'uko uwo mukinnyi ari mwiza ndetse ashobora gutuma ikipe arimo ikina. Reka tubabwire ko rero uko amakipe yiyubatse mbere yuko iyi shampiyona itangira. Twabwiraga ko Rayon Sport ariyo yatitije andi makipe ndetse bikanayigarura mu makipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona. Duhereye wenda muri iryo tsinda rya kabiri muri iyi shampiyona iri butangire kuri uyu wa gatandatu, twabwira ko ikipe Rayon Sport twavugaga yaguze Muhire Keve wari uvuye hanze muri Oman. Murabyibuka ko yari yaranakinye no mu Misiri mbere yuko ajya muri Oman. Hanyuma igura Eritier Ruvumbu, uyu ni umukinnyi ukomeye cyane wakiniye ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa mu mikino ya CHAN yabereye hano mu Rwanda muri 2016. Nawe yarigaragaje nubwo yaje kuvunika, ariko abanyarwanda bongeye kumwumva ari uko agarutse muri Rayon Sport. Bigaragara ko rero mu by'ukuri iyi kipe yiyubatse. Hakaza ikipe ya Rutsiro nayo yatitije abantu ku isoko ry'umurimo wo kugura abakinnyi kuko yazanye abanyamahanga ivuga ko bakomeye. Uwa mbere ni Ndarusanze Jean Claude, uyu muramuzi ni umurundi. Hari uwitwa Richard Asare ndetse n'uwitwa Kamari Hamid bakina bavuye mu gihugu cya Ghana. Bigaragaza ko rero ikipe ya Rutsiro nayo ishobora kuzakanga amakipe baherereye mu itsinda rimwe. Hakaza ikipe ya Gasogi yaguze Diego da Souza ndetse n'uwitwa Diego dos Santos Angels. Ubwo rero abo ni abakinnyi bakomeye nayo ivuga ko bazayifasha, mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport bari mu itsinda rimwe yo yongeyemo Ishimwe Kevin. Mwibuka ko yavuye muri APR nk'intizanye ariko bikaza kurangira n'ubundi kuko yari asigaje igihe gitoya Kiyovu Sport ariyo imwegukanye. Hanyuma mu itsinda rya mbere ho APR FC nta bakinnyi yongeyemo nk'uko bisanzwe iteka y'isoko ryayo riba riri mu Rwanda. Nta bandi beza yabengutse ku buryo yakongera kubagura. Aza ikipe ya Bugesera nayo yariyubatse yongeyemo witwa Nyandwi Theophile ngo yamukuye ku nkombo. Uyu ngo ni rutahizamu uzayifasha ndetse ngo arakomeye cyane. Hanyuma yongeramo n'undi rutahizamu witwa Isaac yamukuye muri Nigeria. Yongeramo n'abandi bakinnyi witwa Christian Mukengere ngo yamutiye muri Polisi. Hazamo Niyibizi na Cedric n'abandi bakinnyi bato. Mbarushimana Abdu ngo ashaka kuzamura. Ubwo mu yandi makipe twagenda tubabwira uko yagiye yiyubaka. Haza mu ikipe ya Gorilla nayo iri mu itsinda rimwe na AP ndetse na Bugesera. Gorilla nayo ntiyigeze yigora, yongeyemo abakinnyi bakiri bato. Uwimana Emmanuel yakuye mu Ntare, Gihozo Bazil yakuye muri Interforce ndetse n'uwitwa Muhawe n'Imana Emmanuel wavuye mu ikipe ya Sport. Ubwo ni mu itsinda rya mbere. Mu itsinda naryo rindi rikurikiyeho ririmo amakipe akomeye nka Polisi ya Kigali, Musanze nayo asa n'ayagenjeje make kuko Musanze nta mukinnyi yongeyemo, Polisi nta mukinnyi yongeyemo kuko nayo isoko ryayo riri limited riri hano mu Rwanda. Mu gihe ikipe ya AS Kigali nayo yongeyemo abakinnyi cyane cyane twavuga bakina mu makipe matoya bakiri batoya bavuye mu cyiciro cya kabiri mu ikipe ya Vision. Harimo nk'uwitwa Kwitonda Ali, harimo uwitwa Gakuru Matata. Abo ni abakinnyi bato umuntu yavuga ko batamenyerewe. Ubona ko nayo AS Kigali kuko yari isanga mu bandi bakinnyi bakomeye itigeze yigora ahubwo yongeyemo abana. Hanyuma ubwo twavuga Musanze nayo nta wundi mukinnyi yongeyemo, mu gihe Etincelle nayo igenda ishakisha nta bakinnyi bakanganye yongeyemo. Hanyuma mu rindi tsinda rya kane Mukura yongeyemo uwitwa no mukinnyi w'umunyagano witwa William Mensa, nawe ariko nta gike yagaragaje ku mukino bakinnyemo na APR ikabatsinda ibitego 4-0. Ndavuga umukino wa gicuti. Hanyuma Espoir yongeyemo Kaema Eric yakuye muri Marine nta mukinnyi yongeyemo. Nkuko rero nabivuze muri aya makipe yose tugiye tugarukaho bikaba bigaragara ko Rayon Sport ariyo yiyubatse. Umuntu akaba yavuga ko nayo yahisiza mu makipe ahabwa amahirwe yo gutwara igikombe cya shampiyona nkuko bisanzwe iteka ihora ihatanye na APR
andi makipe nayo nka AS Kigali, Polisi na Kiyovu zikaba zikomanga ku gatuza zivuga ko zigishaka. Murakoze, mukomeze mudukurikire.